si asuau tomoimo. Ba om tabi ko ngabi, mantok do hozo do kapaguho di ti ikaw niko. Hozo do kapaguho na paditi nga hozo di sanguhon di megatomemo do pulokis do meniti menupu do hozo it was tako dak biadazan og gumu no kapizo hozo daw diti sumok na natin do 200 nung auzo kahasa kya tadi hozo kapaguho na paditi nga ipunganan do kakal daiti ka hozo sinupu hinazo sandi di Bishop Joseph Lodin. Dadi hiyo no hozo kapaguho i kauni ko dito binay ko nga biyadi. Untuk diyo kano kinungo toko hozo di Bishop Joseph Lodin dito. Hozo kapapagu i kasaimban bos kadasan. Sundung potu no kodun songso no kohidaw doit pamanan kuam sundung noihan no ngabi idong lugo ngauhi pengamung kodong ono kodun pengampai kodong ngumbasi sundung noihan no ngabi idong lugo ngauhi kakaloy ti manuhuk ngabi dan dinu di tongo hudu kisah mengusu sonto binabapus ong kakaloy ti oh au menong kisah gisong do tumubong asa rupa toy kosong yang kahandai otoboy menuduk tuki ginabo kakaloy ti Wentamong logo do sangam ngadaw sundung asa bisodo humidaw sundung noy hanung abidong logo na ohi pinyodo om ninaw do ginabanu mongihi moy audo bunduso sundung noy hanung abidong logo na ohi om kakaloy ti tumanuk ngabidani nugi tongahudu kisam nondu susontok pinapatos om kakaloy ti oh au menong kisar gisom do tumubong kasaru potoy kosong yan kahandai otoboy menuduk tuki ginabo kakaloy ti oh au menong kisat gisom do tumubong kasaru potoy kosong yan kahandai otoboy menuduk tuki ginabo tu kakaloy ti asa saut midubo ginaboku tumingan sono di domo gidu nakakal kodoy ti kakal kodoy ti oh au menong kisah gisong do tumubong asa rupa toy kosong yan kahantai otoboy menuduk tuki ginabo tu kakaloy ti
Ozo ni Bishop Joseph Lloydin Kakal Daiti ka. Naikot binasi ka na tipay ko nga vi. Iso hozo kababago di ko kususuang dahil kasaimban bos kadazan toko diting.